Ey akıl jetmesiz jetmez, aytkan menen gep jetmez, kalçagan menen oy jetmez, çarçagan menen jol jetmez, batırdın aytıp jününden, bayandayın nemimen, iyiliginde aytayın, еңнегизги жеринен, тоғыздағы құрақта, туруштук бер албай, толқып жатқан уақта, сегіздегі кезінде, селдей қаптап сезімге, ойланып жүрген кезінде, оңға шықпай ел жұртын, ошол кезде бұл бала толғанып жүрген кезінде, қызыр менен 40 жылтен кезіккенін айтайын, қызық кептің ошондан емің ешіткенін айтайын. Ошондо бөрү болуп кезигип, бөлөкчө сыры сезилип, карышкыр болуп куулуп, кайтайланып адамга сыр керемет туюлуп, мын ошондо 40 жылтен туу башында үңкүрдөн, тогуздагы баланы туусуп турган кез экен, топтан күчү баланын уузуп турган кез экен, билбегенди билдирип, минтип жолго кирдирип, туйбаганды туйдуруп, тура кылга уйдуруп, акыл канча бой чайкап, айтылбаган нерсени адам пенде биздерге айткан менден канчалык, байкалбаган нерсени ошол эри Манаска билдирип, эсине минтип кирдирип, айкөл жерге билгизип, акылына киргизип, ошондо 40 жылтен айткан кеби бар Кызыр Ильяс дегендин, кызы элең айткан жөнү бару. Кызыр Ильяс биз деген 40 жылтен деген кызыгыш, абалам сени 40 күндөн бедиң издеген, кудурет берип буйрукту купталып кунчунагым, сага кызматыбыз түздеген, басар жолун Манастын аны ошентип түздөгөн, кылган ишин оңдогон, аны ошондон Манастын кылганы жаздым болбогон, башынан куудай болдогон, басташканың оңбогон, батыр Манасандыктан басып өткөн жерине базарлыгала орногон, тур түшкөнүң оңбогон, мынтип түбүнөн кызыр колдогон, адыктан түнө өткөн жерине түптү чындар орногон, аны ошондо кеп айткан, аңдасаң гана мындай деп айткан. Эң адам улуу жандарга ар бир түлкүн бул күнгө аралашып калганда, өмүрүнүн ичине жолукмай
ayım var ele, yolumundayı şarrele, hazır kılsın ballandır, havudan artık bulgunda, ay yalandan çamman der, öydüdüğü tengredin, öpülütün bildirem, esnemin bildirdirem, kağılayın manasım, kançarı gülsen bu yolda, o şançalık ömrüde, oyuğun işti tavasın, oğup gitken jandarede, on yoluna sallasın, oyluğunda canına, payda olup durağız, kızdıracağız kırıkçılıkten, senin kızmatın değillabız. Kaysıl yerden istesen, kaysıl yerden öftesen, canına yakın geliriz, cananın gittiririz. Cahil mana sevdiğin bu canına takır çenegiz. Dev o şimdi bulgunda, ate kızır oluya, aytkan sözü carıya, anoşandan manastı, kolda durgan emespe, argılgan işin erendim, oşamonda böyle durgan emespe. Hakikatlık, adillik anoşanday işlerine, o deli yolda böyle durgan emespe oku.